Minisitiri Constantin Mutamba yamaze amasaha 8 ahatwa ibibazo n'ubushinjacyaha bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho ku rundi ruhande, Yamal niwe wabaye umukinnyi uhenze kurusha abandi kuri iyi si yose. Njye nongeye kuguha ikaze kuri byose niyo official umuyoboro kugezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye. Njye nkusuhuza nk'abandi yanatiriza abahigiye ku migabanzi banze nkabaziringa mu nzira iza narose zikaba Imana nizeye amagambo agambanye barondoka ikiganje. Uri kumwe nawe mibahinga no gusuhuza no guha ikaze muri aya makuru y'umugoroba. Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Constantin Mutamba yamaze amasaha 8 ahatwa ibibazo n'ubushinjacyaha bwo mu rukiko rusesa imanza ku cyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari yo mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Shopo. N'ubwa kabiri Minisitiri Mutamba ageze imbere y'abashinjacyaha nyuma y'aho inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itanze uburenganzira bwo kumukurikiranaho iki cyaha tariki ya 29 Gicurasi 2025. Nk'uko byagenze ku wa gatatu Kamena, ku wa gatandatu Kamena nabwo yagiye ku biro by'umushinjacyaha mukuru aherekejwe n'abanyamategeko be ndetse n'abaturage benshi bamushyigikiye bagendaga basakuza aho banyuraga hose. Bitewe n'akavuyo aba baturage bari bafite ku biro by'umushinjacyaha hoherejwe abapolisi benshi bagerageza kubatatanya bakoresheje imyuka iryana mu maso. Minisitiri Mutamba yageze mu biro by'ubushinjacyaha mukuru saa 7 z'amanywa, ubwo ni ku masaha ya hano i Kigali, ubwo zari saa 5 z'ijoro nibwo umushinjacyaha Sylvain Kariwira yamurekuye arataha amumenyesha ko azongera kwitaba tariki ya 9 Kamena. Ubwo Minisitiri Mutamba yari imbere ya komisiyo yihariye y'inteko yari ishinzwe gusuzuma dosiye ye, yemeye ko miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani zayoberejwe kuri konte y'ikigo cy'Abaringa asaba imbabazi. Uyu muyobozi kandi yavuze ko kuva yaba minisitiri yahuye n'imbogamizi zitandukanye kuko afitanye amakimbirane na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka utamwifuza muri guverinoma. Bwana Mutamba yari yararahiye ko atazigera yitaba umushinjacyaha mu rukiko rusesa imanza kuko ngo umuyobozi wabwo Bwana Filime Muvonde adafite ububasha bwo kumuhamagaza kuko nawe akurikiranyweho kunyereza ibihumbi 900 by'amayero bivuze miliyoni y'amadolari yaguzemo inzo mu Bubiligi. Naho ku rundi ruhande umunya-Espanye Lamine Yamal ukinira FC Barcelona niwe mukinnyi uhenze ku isi kugeza ubu kuko ikipe yamwifuza yamutangaho nibura miliyoni 402.3 by'amayero. Nyuma y'umwaka w'imikino wa 2024 na 2025, Lamine Yamal yahise yongera amasezerano y'imyaka 6 muri FC Barcelona azageza mu mpeshyi ya 2031 mu gihe indi kipe yamukenera ibyamugendaho byatwara miliyari 1 y'amayero. Ikigo cy'Abasuwisi cya CIS Football Observatory gikora ubushakashatsi mu mupira w'amaguru cyagaragaje ko nyuma y'aya masezerano yahise aba umukinnyi uhenze kurenza abandi, aho cyagaragaje ko aramutse avuye muri iyi kipe yatangaho nibura miliyoni 400 z'amayero agahita kuba hafi kabiri ayo Neymar Junior yaguzwe mu 2017 ubwo yavaga muri FC Barcelona yerekeza muri Paris Saint-Germain. Icyo gihe uyu munya-Brazil yatanzweho miliyoni 222 z'amayero zatumye aba umukinnyi wa mbere
uwahenze mu mupira w'amaguru. Lamine Yamal yageze muri FC Barcelona akina umukino wa mbere afite imyaka 15, abo wa gatanu ukoze ayo mateka kuva yagera muri iyi kipe, amaze gutsinda ibitego 25, mu gihe Lionel Messi ufatwa nka nimero ya mbere ku isi icyo gihe yari amaze gutsinda 2 gusa. Kuri iyi myaka ye Mike yabashije kwegukana igikombe cya Euro ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Espagne, aho yegukanye ibihembo by'umukinnyi mwiza ukiri muto ndetse n'uwatsinze igitego cyiza. Yafatanyije na FC Barcelona kwegukana ibikombe 2 bya shampiyona ya Espagne, Copa del Rey ndetse na Supercopa d'España. Mu mwaka ushize yabaye umukinnyi mwiza w'i Burayi ukiri muto ku mwanya wa 2 w'abakinnyi bahenze. Hari Erling Haaland wa Manchester City uhagaze miliyoni 240 z'amayero. Ku wa gatatu hakaza Jude Bellingham wa Real Madrid wa miliyoni 234 z'amayero. Kylian Mbappe wa Real Madrid bakinana nawe ari ku mwanya wa 4 ahagaze miliyoni 193 z'amayero, mu gihe Jamal Musiala wa Bayern Munich ari ku wa 5 ahagaze miliyoni 155 z'amayero. Mwakoze gukirana byose niyo official. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe guhaha no kuronka kandi ibahe kuramba no kurambira kubona ibyiza. Bye bye, naho mu biganiro by'ubutaha.